I dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u današnju epizodu broj 4. Uživajte, kupujemo krave, mapa fasada, zabavite se s nama, idemo u video. I ljudi, dobrodošli na mapu fasada. Znači, danas se ne budemo, više se ne budemo ljudi u kokošincu nego u kući, pogledajte ovo jao. Moja kućica, moja slobodnica. Da, pa nije baš slobodnica s obzirom da imamo kredit, ali bože moj. Uglavnom ljudi, što sam htio reći, javio mi i Deški da će doći, treba bi sad doći po mene. Kao što vidite, preselio sam i Farmala isto, jel ne možete sve prevesti kako nas je bilo troje, a gle, mi već imamo tu, a on kak je došao biciklom, on je nešto obavljao tamo, nemam pojma ni ja. Ide ja dotle pristit kavu dok Deški ne dođe i to. Ja skuvam kavu i to je to. Migavac, pališ migavac. Šta će mi migavac, pa nema nikog. Ljudi, mislim da ga čujem tu. Čuje se ovaj IMT stropoče na kilometre, tu ima i trubu vidio. Trubu imam, da. Po Deški! Silazi čovječe s tog stokočala, to je to. Jesi iskuo kavu je? Jesam, evo ti, popio ono s nogu na brzinu i to je to. Ajde, strki, ajde idemo. Si brzo je. Čekaj, ja ću zapravo popit malo kave, čekaj, ja ću zapravo malo, ja imam kavu. Pa nisi ti jedini čovječe, imam i ja, jesi bio s kavom, aj. Ajde, živjeli. Ajde, šta, hoćemo ići tamo nešto radit na farmu? A vidim i traktor si dopeljao, super. A normalno, pa neću vama ustriti. Sve će nam uzeti ljudi, gledaj, već mu je dvorište puno čovječe, kad sljedeći put dođemo tu će biti svašta. Ništa, idemo mi tamo na farmu, ljudi, ništa, gledaj, nema mjesta više ni na farmi da se okrenem čovječe, koliko je već svašta. Mogu ti tu po vrtu malo pogaziti. Joj, ode ti salata, evo. Ništa ljudi, idemo na farmu, idemo tamo to, vidiš šta ćemo danas radit. Da, bomo vidjeli. Majko moja. Ne znam di nam je kako se zove, Gagi. Gospođo, nemoj ispred mene. Ajde vidimo Imaš migavce, ti nemaš migavce, a? Ajde da vidimo, tu je negdje Gagi. Rekao je Gagi da će biti na farmi, znaš. Ajde. Da. Evo tu ćemo ostaviti. Opa, Deci Gaming. Gagi, evo Gagi. To Gagi, bravo Gagi, viš Gagi lijepo fino, to kokice treba nahranit, blavo. A šta ima, kad si se digo ti u 7 ujutro, 12, 16, nije bitno. Da, tako nešto. Ljudi, a šta kažete da mi kupimo koju kravu, a? Da malo farmu dignemo na noge. A može, a gdje ti onda bi? Ma ti ćeš biti bika. Ali znaš šta? Pa ne mogu ja biti pjevac i biki. Ma ti si muško roda, ajde. Ali hoćemo, ali treba, znaš šta, nemamo dosta para. Treba kupiti onu mješalicu, znaš, za pa da, najbolje dignite mješalicu na mene još na kredit, pa da, dignite još jednu. Pomislio sam te pitat kako možeš dići nju. Pa da, ajde, ti imaš tam vezu u općini. Ne, ja imam, dobro, nema veze. Ajde, nije bitno, gle, imamo puno jaja ovdje. Pa ja ti predlažem da prodamo ta jaja, šta ih čuvaš, ko će ih oploditi, ja ih ne mogu oplođivati više. Evo tu ima još 2 palete. Dosta, da. Ništa, ajde idemo to hoćeš ti s Farmalom ili sa ovim, s čim idemo? Idemo sa IMT-om. Pa, mogo si mi reći da uzmem Tamića, čovječe, on ima zatvorene stranice. Da, smo mogli. Onda ja odem na brzinu po Tamića. Da, nemoj, daj, doćeš sutra tek, ajde, nemoj. Dok ti odeš tu, tam moraš ti s tim tamo. Neći sutra, odo ja na brzinu po njega, ajde. Nemoj ići, Gagi, sad. A šta da mi radimo? Ajde, daj mi pokaži kako to ide u ove tačke, čovječ, kako ti to hraniš? Ljudi, Gagi to. pa neću im Evo vidi. Ljudi, ne znam če ih tako neću ni doći, ljudi, znači, Bože, idemo sad u neku birtiju napišu. Ma nećemo, ljudi, ajde.
Nećemo izjezati. Vratit ćemo se tamić. A evo, di taj Jugi čovječ, 3 dana mu treba da dođe, Aha, čujem Tamića, čujem Tamića. Kupljamo staro željezo. O da, super, on usput i radi. Već mašine stare. Kumulatore stare. Pa da, Jugi, čovječe, nemoj raditi tamo u fušu putem. Ajde, idemo to, ti jaja potovariti. Evo ti tu, evo ti metla, ajde. Pa bože moj, katastrofa. Nemoj mi tu ništa skupljamo. Daj, dođi tu, ajde, brže, to malo gasa tom Tamiću, daj. Čovječe, nemamo cijel dan, jaja će se gleda u frižderi otvoreni. Jaja će se Nema pokvariti. toga na Tamiću gas, tu ima na leru, samo to se vozi na leru. Ovdje još malo naprijed, čovječe. Vidi nove akumulatore, di si uzeo novi akumulator, sunce? Ta, dobro, ajde. Ništa, ajde, potovarimo to, čovječe, idemo krave kupiti. Ma ne znam ja ništa je. Da, kako ovo, gledaj ovo, kako sam skočio preko Tamića. Opa, to je ovo. Koliko stane paleta ovaj tona gore? Ma stane. A, stane, sigurno si Feder plate po deblju. Ma normalno. No, šta se taj, ajde, vuci taj jaja, čovječe, šta se bojiš? Evo, gledaj, ja ću ti sad skipat jaja na glavu. Opa, skoro. A nije bilo namjerno, Ugi, sorry. Ali drugi put će biti tako. Ma to nisam ja to rekao, to si ti rekao. Daj, gledaj, šta me gledaš, čovječe, daj makni se od mene. Koliko me grdo pogleda ljudi je. Ko da sam, ne znam, ono, štao mu na nogu. Pa nisi još da bude. Pa nisam, ali budem, da. Jel stane još jedna paleta, a? Ajde, polako, možeš ti to, ajde. Evo, hoćete ja. Pa ide ti gore. Malo, ajde. Aj, popravi, ja ću ti dodat. Šta ćeš mi dodavati, jaja? Paleta. Sram te bilo. Hoćeš 2 po 2. Taman nestane, čekaj, samo malo. Daj ću ti ja 2 po 2. Dobro, ajde, sam pusti tu. Nježno, to si jaja, čovječe. Ne znam ko... Joj, nježno, da. Ugi, zašto baci jaja? A ti si baš bio nježan prema tim jajima, Pa, to su tvoje jaja. Ne, šalim se. Gledaj ovo ode kroz kabinu, šta je ovo? Nemoj stajat na jajima, Ugi. Da, čekaj, pa ubi moja jaja, ubi jaja moja, šta će meni? Bože, ovo će biti natovareno, ono. Ne znam koliko nam treba, koliko košta ona hranilica, nemam pojma. Ma samo trpaj to, trpaj. Trpaj, da. A kako ću ja? Trpaj odmah da otplatimo ratu kredita, šta ti? Ja sad, ljudi, moram ići za njim, kuš, s traktorom. Jer moram pratiti di će prodat jaja, kuš. Da ne proda jaja tamo negdje. Jao, koga ja zovem u pomoć, Zato je on došao Tamići, kuš. Tako je, pa normalno, Jao, majko Bože. Pa sam si ti kriv, znao si kakav sam, znao si. Sve si znao. Dobro, nema veze, ajde, nema veze. Vidi koliko jaja u frižderu imamo, ljudi, pa to sve treba prodat, Čekaj, još natovarimo, ovo nisi još gotov. Pa ima još, Ima još, Pa tu je jedno 10 paleta, valjda stane gore, a? Evo ima. Čekaj da idem samo, da ga pokrenem. Nemoj ti pokretat. Radi. Pa čekaj, daj smiri se, kak da jaja sad natovarim kad... A šta se vezao jaja, čovječ? Opa, vidi ovo je. Evo mene iz šetnje. Evo i Gagija je. Ja mislio da se Ugi neće nikad vratit. Pa vidiš, da, kužiš. Pa jaja mi probijaju na sić. Pa šuti, baš me briga. Još ću ti sad na krov staviti jednu. Da ću ti... U krilo ću ti staviti jednu paletu. Nema ljudi teški poludio čovjek. Daj, ajde, lud ko šlopa, ajde. To je to. Ajde, ti stavi još jednu paletu gore. Gagi, ajde stavi, Gagi. Daj, čekaj, ne tako, čovječ, daj lijepo to složi ovako tu. Tu, evo.
Pa to, Tako. pa to, da mi Berija, to, Miki, to. Ajde, zatvori friždere. Ne, dosta je to. Zatvori friždere. To sad, zašto neće se friždere zatvoriti? Trebaš malo Vidi ovo, jače. gle, unutra u kabinu je stavio jaja. A, majke bože. Ajde, Ugi, to idi prodaj jaja, Ajde. pa se vrati, može? A čekaj, pa moraš ići sa mnom. Ne, vjerujem ti ja. Moraš ići ispred mene po pratnje. Ne, vjerujem ti ja. Gagi, brzo zatvori te friždere, inače... Ja da idem sama. Pa da. Ajde, vjerujem ti ja. Ajde, onda vidimo. Vjerujem ti ja, ajde. Znači, pare ostaju kod mene, aj. No, ima da si donio, ali moramo ići krave kupiti onaj mikser. Ajde, donijet ću. Jesi, Gagi? I nemoj da te nema sad 3 dana. Da, ajde. Ćao. Ide to. Donijet ću odmah. Sad, Ugi, moram ja ipak ići s Pa tobom, da, ne pa vjerujem ja ti ti ja. ga, znao sam da Ajde, ti ne vjeruje. ja ću ići od iza da gledam ako... Ne, samo ti, Gagi, kokoši tu hrani, nemoj se sekirat. Znao sam da mi ne vjeruje, znao sam. Ma katastrofa je. Ali di to je, ljudi, ja nemam pojma, samo... Tu ćemo stat malo da vidimo. Opali sva 4. To. Da ideš ko pratnje ispred mene, čovječ. Čekaj, moram upalit samo malo akumulator, samo nešto mi. Akumulatora. Da. Pa čuj ovo moj pil. Pali iz prve je. Idemo. Ajde, za mnom. Ili bolje, dobro, ajde, odi za mnom, ajde. Ajde. Niš ljudi, idemo jaja prodat te. Ajde, vidim, jel možeš stići, Ali ide, viška moj, ide. Ide, Blago tebi. 16 17. O, dobro, pa moraš u drugu ubaciti, čovječe. Ma ide, čovječe, ko... Jel ide, Ugi, Molim. daj ti to malo gasa, zaostaješ mi nešto. Nemoj da mi to slučajno... Nemoj slučajno negdje da skreneš, Ne, taman sam mislio. Hoću da su sva jaja na broju, Hoćeš sva plus jaja 2 da su na ili... broju. Daj malo gasa ti, ajde, nemam vremena, pokvarit će se jaja, čovječe. Pa ne ide više, čovječe, pa gledaj koliko si ga natovario, pa to je... Šuti, ti si rekao da stane. Ajde, gas. Stane, ali ti si ga morao na maksimalu, znači. Pa da, i ovaj što si ti poletao si isto stavio tamo u kabinu, misliš da nisam vidio, Jao, ljudi, mora on nešto. To je za mene, čovječe. Ja, pa super, da. Sad ti, to je za mene, alo. Dobro, ajde, da imaš šta jest, jedi, ajde. Ti si navikao jest jaja tamo u kokošincu. Pa da, a najviše volim grizi jaja. Grizi jaja. Jel ćeš se popet gore tu na brijeg sad s tim jajima? Hoće. A? Hoće. To ti je tablić i matemačko čudo, čovječe. Ajde, dobro, stop. Znači, ljudska vrsta nije vidjela tako kamiona. A bože moje. Da, bože moj, nema bože moj, čovječe, samo kažeš Tamić moj. Tamić moj, to je to, Tamić leti, lebdi, čovječe, bolji od ptica, čovječe, leti, bolji nek zrakoplat. Ljudi moji, vi čujete njega, pa ovo katastrofa. Bolje nek zrakoplat, ne dirajte mi Tamića, znači dirajte mi sve, ali ja znaš onu pjesmu, ne dirajte mi ravnicu. Pa da. Ja kažem, ne dirajte mi Tamića. Farba mu je starija. Ne dirajte. Bože, počeo je pjevat. Vidi, evo tu gleda starog željeza za Ugija. Bušna seva. Evo tu Ugi, tu moraš doći, Vama, opa. Tu negdje ovak, ja mislim da će se samo prodavat. Ne dirajte mi Evo, ide, stani.
Odštekaj to ove gefufne na cincilator, ove role ove. No, hoću. Kurtne, no daj. S druge strane, to. Čekaj da vidimo se prodalo ovo isto kod njega tu. To, ajde. Idu pare, odu jaja, idu pare, ljudi. Super. Sad ćemo mi to. Još ide, čekaj, još ide. Čekaj. Dobro, ne, stani. Ne, vidim, čekaj, nisu do kraja istovarili. Jesti lopov, neće mi nijednu ostaviti, vidi, jes. Dosta, ajde sad vozi. Ajde idemo doma. Jesi prodao i onu sasica, znao sam. Jesam. Znao sam. Ljudi, dobili smo čovječe, 60.000 je super. Jesi težak, baš si pravi teški. Ne možeš čovječe ti prodavat naša jaja za bez veze. Nema šanse. Ali to sam ja oplodio čovječe, To ne znam, ja se ne sjećam ništa. Pa ne sjećam se ti, ja sjećam se kokoši. A dobro, kokošima se sigurno kako da to velim, traume imaju kokoši od tebe. Nemaju traume. Imaju. Sve su vikale koliko da. Pa koliko da. A ti koliko niš. Gas, ljudi, ja na farmu idem. Idemo da, vidite sad, u biti treba ići kupiti ovu mikser prvo za hranu, jel? A mogu si ne sačekat, a ne bit ljak se čovječe i ja moram onda sam dolaziti. Vidi ovo je. A jesi lik težak stvarno. Jesi lik. Evo mene na farmi, ljudi. Evo vidite, ljudi ostaju me na farmi. Ugi i Tamić. Ide 2 nasad, čovječe, daj prodaj to tamo u staro željezo, nemoj više to ni koristite. Izgovorio će naput, to nećeš imat više ni traktora, ni ništa. Jao, evo ga, viš da ideš, pa viš da ti ide. Sve ti dam, ali Tamić ti ne dam nikako. Ništa, idemo popit kavu, pa idemo onda tamo u dućan po mikser, a? Šta kažeš? Može. Ajde mi popijemo kavicu jednu. Gdje je Gagi? Aj Gagi, dođi na kavu. Aha, vi ste došli. Sad bi trebalo ići kupiti ovo, ja. Gagi, jel ti znaš gdje je ta kuća kojom pričam? Ma znam. Ajde. Vidio sam susjeda kako viče da prodaje krave. Ajde, idemo, ajde. Šta misliš jel su dobre krave? Ja ti iskreno rečem, nikad ih nisam pogledao. A nisam ih pitao. Bože dragi. Ajde vidjet ćemo sad ću ja malo popričat s njima, znam. Mislim, ne pričam inače s kravom, ali evo popričat. Gaming je tu već pripremio traktor koliko idem. To je prikovica, da. Nije to njegov, to ti od komšije. Posudio je malo, Gdje su krave? Ajde. Tu mi je nekako, čekaj. Ajde. Vidi zaključeno je. Ne, ajde što je zaključeno sad. Imaš i ove neke muzare, kaže, zove se muzara, pa nemam pojma. Vjerojatno se svaki dan muze. Možda ima stalno mlijeka. Vjerojatno. Pa ne znam šta kažeš ti šta da uzmemo, ćemo sementalke, te su najbolje, a? Čuj ga, već on prigovara tamo nešto. Može staviti 2 po 2. A može. Dečki, evo me. Ajde, čekamo i tebe. Čekamo i tebe, teški, da dođeš pa da zajedno odlučimo. Aha, ajde, koje ste uzeli, one? Ja sam vidio sementalke, ima dobre,
ima ove neke muzare, valjda one se muzu svaki dan. To nam treba. A jeste pitali jel možemo posuditi prikolicu samo da ih prepeljamo? Ma je. Jesmo. Nećemo je sa štrikom voditi, mislim je blizu, ali... Šta, ništa onda, ajde Ugi, ti sjedi je tu. Meni je nešto poznato ovaj IMT. Koji? Ovaj tu. Pa nemam pojma, pa to je njihov tu, ajde pusti. Ma nije to čovjek od... Idem ja platit unutra krave pa vi to utovarite onda. Ajde. Evo jesu sve vani, jesu, evo, viš kako su mirne, lijepo, super. Da. Super, a poslije ćemo ih onda tamo pustit gore na znaš. Na pašu. Na travu, na pašu, da. Aj Gagi, hoćeš ti vratiti traktor tamo u šop ljudima? Evo, ajde. Aj ti vratit, Gagi tamo, on je mlađi, viš on je tu ogradu preskočio. Ma normalno to će. Treba njima mladima dat nek rade, a mi da se odmeri. Ali dobro je prikolica čeće ovo, ali dobro, nema veze. Ajde idemo, da vidiš Ugi odi kako sam kupio ovu. Nazdravlje Ugi, šta ti bi? A ne, neka prehlada me ulovila nešto. Da, treba radit pa je prehlada, da, znao sam je. Pa taj Ugi ja ne znam ljudi moji. Mnogo sam navuko, nemoj čovječe. Ajde da ubacimo tu, da vidimo jel ide šta, čega tu ide. Ajde. Svidio, jel dobar mikser, a? Pravi je. Može biti za kolači. Pa nemoj da mi jaja mutiš unutra čeče. Nadalina. Samo da te vidim, Jel ovo ide unutra, ide, a? Jel se to kipa, evo kipa se nešto, evo. Evo, znači stavili smo, koliko smo stavili, evo, jednu balu ovoga. Moramo krave nahranit ljudi, Čekaj, znam ti ja po tomu. Evo mene, ja to isto. Evo ide ovo. Opa. Ide, i ovoga ide bala jedna, jel? Aman mira. To, i sad još malo samo slame, jel? Da, ajmo još. Evo, koliko još ide slame, ajde, jel dosta? Da, malo. Dosta, evo, dosta, Dobar. Evo, to je dosta, drugi put, da. Ajde Ugi, vozi tamo to. Da ih probamo nahraniti, da vidimo jel će jest ovu našu smjesu tu. Ajde. Šta kažeš? Možda da, možda ne. Gagi, daj preparkiraj ovaj kombajn tamo, čovječe. Di ga je ovaj ostavio, čovječe. Ugi. Ma di ćeš tu, zapašćeš u blato, Ma ne. Blato je tu. Ma neće. Evo, rekao sam, gle. Ajde, gasa daj, ajde. Nemoj, gle, sve ćeš popigat, osevine i poluosevine. Ma neće, nemoj ti meni, ajde. Ajde, jel ćeš ti to znat tu načerat u Rikavcu? Ti ću mene učiti ja profesionalac. Jesi, da, evo. 2 put si već profesionalac. Ja profesionalizam, ti nis bio ni u planu čeće ja vozio traktor. Dobro, okej. Ajde, sad će vam to pol sata, ljudi, vidimo se za pol sata dok on to učera unutra. Ma kakvi pol sata sam ti prvi put iz druge gledajte. Vidio, prvi put iz druge, gledao. Ode u zid, ode štala, ode sve. Ode štala, ljudi, ode sve. Pazi, nova prikolica, Nemoj prikolicu novu, joj. Mikser je ovo. Da se stalno žaleš i te stalno nešto ne odgovara. Vidim, toliko me zbunio da sam se u zid zaletio, čovječe, s glavom. Dečki, tebe bi zapravo trebali nazvati Jorgalo. Pa Jorgalo, da, šta? Ajde, request. Jorge, ajde, ide, lijevo. Lijevo, mote, lijevo. Ne, desno. Napred. Majko moja. Idemo napred. Ajde. Kovaj je to stojče, lijevo, desno. Ajde, Ugi, idemo, ajde, gas. Ajde, krave gladne, čovječe, idemo. Pa ne gladno ide. Pazi, gore ćeš zapet, ne, dobro, ajde. Dobro, ajde. Malo napred još, ne, tu ćeš zapet. Nemoj novo, ode. Eto, Ugi nam... Daj malo u desno motaj, lijevo. To, frči to.
Aj, jel možeš tu sad već iskipat? Ne možeš još. Čekaj. Daj, Gagi, makni se, zgazit će te još, Ajde, Ugi, to. To. Sad si ga pogodio, ajde. Ajde, još malo. Eto ti rekao. Evo, jel daje hranu? Daje. Ide. Evo krave, gledaj nešto. Kako su mirne, čovječe, krave naše. Ma stoje kao ukopane, čovječe. Da. Jel se puni to šta? Puni, ide, evo, ja gledam, Prčka van. Ja, prčka. Evo, to je to. Odlično. Ništa, tu ostavi tu stroj. Ostavi, molim te, tu Ugi stroj, nemoj ga više vući nigdje. Gas traktor, čovječe. Nemoj mi ga vući nigdje, evo, grebat ćeš još. A šta ti realja, ta stavlja naš Georgar, dođi da te upalim po glavi, dođi. Ma, ajde, ulovi me, ajde, kupit ću ti novine. Zaletio sam se u zid, čekaj. O, vrata, Da, aj dobro, evo ljudi, uspjeli smo mi to danas, Šta kažete, kupili smo kravice. Gagi, zašto ih pustio već tamo van? Ugi, odi sim. Aj primi se za ovu žicu tu. Gagi šuti, to ti je postrujan, tu nemoj to dirat. Ugi, odi primi ovu žicu tu, gle. Ovu tu primi tu. Nasloni se malo na ogradu. Ajde, nasloni se, daj. Da vidimo kako. Da. Se možeš nasloniti? Pa daj se nasloni, ma neće ti niš biti, ajde. Ma slobodno, ajde. Možda će ti kosa narast. Primi se za ogradu, ajde da vidimo. Da sam ja lud, pa to je onaj pastir, čovječe, stajte. Evo ljudi, krave su tu. Krave su tu. Super, evo napredujemo na farmi, čovječe, ovo je odlično, 5 krava. 5 muzara, vidi ova se jedva diže. Isuse Bože, evo bik je došao. Znači, a kako da uđemo kod njih nutra? Nikako, šta, koji Gagi da preskačemo? Da. Evo, ali ovdje je sigurnije preskakat ovdje na kolac, evo, nego na ovu struju. Ideš malo na ovu trljaču, ima malo. Niš ljudi, idemo, to je to za danas, ajmo mi popit kavu. Krave su dobile jest, imaju slame, imaju svega, šta? Jel trebaju vode? Pa ne trebaju, šta? Ma ne treba, vrtači kravo. Ajde, ko je vidio krave da pije vodu? Slama, ona strav što ide ispod njih. Pa ima, evo, 5000 čovječe, izbacili smo. Ali, ne, nisi im bacio strav. Pa je, ima, pa još čitaj dole, piše tu na ovaj. To je ne, to je... Piši čitaj. Samo ne znam, ali di ovaj manjure ide, to moramo tu sagraditi. Niš, sutra dođemo, dečki, sutra tu se nađemo, betonaža, idemo tu. Ma ja. Napraviti ovo za manjure. Manjure. Ja, šta ću s ovim drvima za zimu? Ništa. Pa ne, to ostaje tu. Ništa, momci, aj vidimo se i to ja odo sve odveskove letve i sve. Da, Ugi će to počistit, da. Ništa, idemo, dobro, ostavit ću tu traktor, idem ja tu. Ja ću tu prespavat, jednostavno ne mogu više ići tamo. Ne da mi se ići kući. Tako da, evo, ajde, vidimo se. Ajde. I eto ljudi, to bi bilo to od današnje epizode. Ako vam se video svidio, ostavite like, share, sub i komentar. I zapratite nas na trovu. Ugi, dolja crtica JT, gaming teški.